Daihatsu Cuore, жылы 2003, пробег оригинал. Коробка механика, объем 1, расход 4555. Баасы 120 000 сом. Каалоочулар болсо телефон номерине чалып байланышсаңыздар болот. 0700 37 40 77. Мини Купер, жылы 2003, коробка механика, объем 1.6. Баасы $4300, телефон номери 0550 77 31 99. Daihatsu Cuore, жылы 2007, объем 1, расход 5.6. Баасы $3400, телефон номери 0772 30 01 69. 0705 30 01 69. Мини Купер, жылы 2002, баасы $6200, телефон номери 0555 41 47 58. Opel Agila, пробег 170 000, жылы 2004, коробка механика, объем 1, расход 6.7. Баасы $3200, телефон номери 0550 85 09 27. Mercedes S200, пробег 142 000, жылы 2001, коробка автомат, объем 2, расход 7.10. Бензин компрессор. Баасы $4000, телефон номери 0771 15 44 71.
Mercedes-Benz 230E, жылы 92, коробка автомат. Объем 2.3. Баасы келишим түрдө. Каалоочулар болсо телефон номерине чалып байланышсаңыздар болот. 0777 37 02 07. Mercedes-Benz 140 Кабан, жылы 99, объем 5. Баасы $8000. Телефон номери 0505 07 70 28. Mercedes 124, жылы 93, коробка автомат. Объем 2.8. Баасы $3500. Телефон номери 0502 20 09 86. Mercedes-Benz 210, пробег оригинал, коробка автомат. Жылы 96, расход 12-15. Объем 3.2. Баасы $4800. Телефон номери 0703 22 69 21. Mercedes 210, пробег 180 000, жылы 96, коробка автомат, объем 3.2. Баасы $4500. Телефон номери 0550 45 71 88. Mercedes-Benz 210, жылы 96, коробка автомат. Объем 3.2. Баасы $3500. Телефон номери 0708 708 184. Subaru Outback, баасы $8600, коробка механика. Телефон номери 0557 01 01 84 0772 35 59 69.
Subaru Legacy жылы 2009, пробег оригинал, расход 10-13. Баасы $4300, телефон номери 0555 02 09 02. Subaru Outback срочно сатылып жатыр. Пробег 165 000, жылы 2004. Коробка автомат, объем 3, расход 10-14. Баасы келишим түрдө, телефон номери 0501 00 88 77. Subaru Forester жылы 2009, объем 2.5, баасы $9300, телефон номери 0555 25 26 26. Honda CR-V, пробег оригинал, жылы 2000, объем 2, баасы келишим түрдө, телефон номери 0703 00 55 55 0775 26 55 55. Honda HR-V, жылы 2000, коробка механика, объем 1.6, расход 7.8, баасы $4300, телефон номери 0707 88 61 19. Honda CR-V, жылы 2004, коробка автомат, расход 10-11, объем 2.4, баасы $7500, телефон номери 0501 02 22 34 0771 02 22 34.
Honda Odyssey Absolute, жылы 2003, объем 2.4. Автомат коробка, пробег 156 000, телефон номери 0708 81 77 47, 0708 808 620. BMW X5, жылы 2000, коробка автомат, объем 4.4. Баасы келишим түрдө, телефон номери 0502 70 44 44. BMW X5, жылы 2004, объем 3. Расход 12-16. Баасы $6800. Телефон номери 0708 28 82 89. Мына бул жерде BMW турат. Пробег оригинал. Жылы 2002 жыл чыгыптыр. Автомат коробка. Объем 3. Расход 10-16. Баасы $4700. Телефон номери 0709 86 57 57. BMW X5, жылы 2002, объем 4.4. Расход 13-15. Баасы $6200, сом менен 430 000 сом. Телефон номери 0703 38 36 58. BMW E30, жылы 90, пробег оригинал, коробка механика, объем 1.8, расход 8-10, баасы 180 000 сом. Nissan X-Trail, жылы 2003, пробег оригинал, коробка механика, объем 2, расход 8-11, баасы $5800, телефон номери 0707 53 38 15.
Toyota Corolla Verso, жылы 2008, пробег 280, объем 2.2, расход 6.7. Баасы келишим түрдө, телефон номери 0551 71 57 15. Nissan Primera, пробег оригинал, жылы 2003, коробка механика, объем 1.8, расход 7.8. Баасы $3500. Телефон номери 0703 38 36 58. Toyota RAV4, жылы 2001, объем 2, расход 8.11. Баасы $6600. Телефон номери 0559 65 65 05 0707 50 20 22. Nissan Teana, жылы 2006, коробка автомат, объем 2.3, расход 8.12. Баасы $3700. Телефон номери 0500 08 08 50. Toyota Camry, жылы 2008, объем 2.4. Кыргызстанда жүрө элек бул машина. Машинанын баасын жазып калтырбаптыр. Ушул номер аркылуу чалып билсеңиздер болот. 0555 25 26 26.